Guhaye ikaze wo gukurikiye Real Talk One TV aya masaha aho uherereye hose mu bihugu bitandukanye, aho bwije tubahaye mwiriwe, aho bukeye tubahaye mwaramutse. Nizere ko muri amahoro kandi tubifurije umwaka musha muhire wa 2025 uzababera umwaka w'ibyiza n'amahirwe. Ibyo mwagerageje byinshi cyangwa se ibyo wagerageje byinshi wowe nkurikira nyine bitabashije kugenda nk'uko ubyifuza mu mwaka ushize, uyu mwaka uzabona Imana izagucira inzira, ibisa n'ibigoye izabigira ibyoroshe, ibisa n'imisozi izabigira amataha. Uyu munsi dufite umushyitsi w'umutumirwa ugiye kuduhereza ubuhamya bw'ibyo Imana yamukoreye n'uburinzi bw'Imana yagiye abona mu bihe bitandukanye. Nawe ubigereranye n'uyu mwaka turangije, ibyo yagukoreye Imana birangana gute? Ese warabitahuye? Uburinzi bw'Imana buratangaje. Baramwira abantu ngo ntugategereze ko ibibazo bikubaho ngo ubone gushima Imana ko yakurinze ikibazo wahuye nacyo, ahubwo hari na byinshi iturinda twe tutabonye n'amaso yacu. Ni byiza rero gushima kuko ukiriho uri muzima, apana kurinda ngo urware cyangwa se ngo urwaze cyangwa ugire ikindi kibazo runaka kikubaho ngo nukivamo ubone gushima Imana. Ariko nanone wowe nkurikira uyu munsi ushobora kuba warahuye n'ikibazo gitandukanye, wararwaye cyangwa se umuvandimwe wawe yahuye n'ikibazo gitandukanye, ariko uyu munsi wabonye imbaraga z'Imana. Ese warabishimye? Wabaye nk'uba rekonesa ngo utekereze imbaraga z'Imana zagushishiye muri biriya bikomeye. Uyu munsi dufite umutumirwa Imana yarinze mu bihe twanyuzemo by'intambara mu mwaka w'1998, aho abantu benshi twababuze, ariko nanone aho bamwe bagendeye niho n'abandi bakiriye. Twari tukiri bato ntitwamenye amakuru, ntitwari tuzi nuko byagenze, ariko ababibayemo babonye imbaraga z'Imana. Tugiye kubahereza umwanya kugira ngo batwibwire, abatabazi n'ababazi ibisanzwe, ariko nanone tuzi ko tuzakurikirwa n'abantu benshi yenda batabazi. Abanze batwibwire nibamara batubwire amakuru y'ibyababayeho n'ukuntu babonye ukuboko kw'Imana kubakura aho batatekerezaga ko bonyine bakwikura. Ngire ngo turaza kugira ikiganiro cyiza, mukurikire, ariko ukurikira ubuhamya uzutekereza ko nawe hari icyo Imana yagukoreye kitangana n'icyo yakoreye undi cyangwa se n'icyo yakoreye uyunguyu uhawe utegera, ariko kiri kose no ukiriho uyu munsi wa none ni uburinzi bw'Imana. Reka twiyegereze umuvandimwe atwibwire, hanyuma atubwire amakuru y'uko byamugendekeye muri uriya mwaka wa 1998. Karibu mwene data. Murakoze cyane. Nitwa Nkingi Ntaganda Alpha. Ndivuga ndi umusinzira, ariko ndi umunyamurenge, nkaba umusinzira mu nzu y'abayira. Ndumva nivuze si uko nguko cyane, ni uko nguko. Ese iriya hakurya muri Abanyakivu cyangwa muri Abanyazuru? hose wabaye hose? Twabaye muri Kivu, nabaye hose. Twabaga muri Kivu, mu Minembwe, ku Runundu, hanyuma muri 8 twimukira muri Byura, ariko ntitwatinze muri 92 turahava, ariko tugera ahantu twabaye Kisengeti, ngo buce tuve Kisengeti turasubira mu Muhana,
dusubira kandi ku runondo umuhana w'iwacu abariho twongera gutura twahavuye duhungira mu Rwanda. uyu munsi rero nagira ngo tudatwaye umwanya muremure utubwire ubuhamya bwawe. Numvise ko hari ubuhamya waciyemo intambara zigoye, kandi muri izo ntambara nzi ko hari bene bacu benshi bahaguye, ariko naje kumenya ko uri umwe muri bo mu basigaye. Watubwira iriya ntambara ya 98 aho wari uri, cyangwa se mbere ya 98 aho wari uri nuko byari bimeze, kugira ngo iriya ntambara ize kubasanga aho mwari muri? Ubuhamya buragoye kubera imyaka myinshi bugize, imyaka ikabakaba 30 hashize igihe, kandi ari ubuhamya butaryoshye, butameze neza. Turabwibuka ariko ntitwakwibuka indo n'indo kuko niyo myaka ni miremire, kandi ari ubuhamya butari bwiza umuntu twagerageje wenda kwikuramo kugira ngo turebe nimba ubwenge bwasubira ku murongo. Ariko dufite ibyo Imana yakoze tudashobora kwibagirwa. Iriya ntambara yansanze i Kinshasa, ariko muri 97 nabaga i Lubumbashi, niho nakoreraga akazi ka leta. Ubuzima bukomeje hameze neza i Lubumbashi. Hageze igihe kimwe nje nabaga ku kibuga cy'indege cya aeroport ya Luano, hanyuma umunsi umwe haza umudamu aratubwira ngo nitwa Brigitte, ngo ndi umunyeshuri yigaga kuri Université Lubumbashi. Yadusanze mu nzu twari turimo, malheureusement abo twari kumwe ubwo ngubwo bose baratahutse ntawe ukiriho. Nari nabanaga mu nzu imwe njyewe n'umugabo witwaga Rutambwe na Mungura na wundi yitwaga Musirimu w'Abasita nawe, na John Edinasi. Twabanaga ubwo ngubwo muri iyo nzu. Mu gitondo kimwe hari nko mu masaha 5, uwo mudamu Brigitte araza dusanga umugumwo, aratubaza ngo se ngo nkingi ninde, Alpha ninde? Abacu baraseka ngo nguyu bantungaho. Umukongomani se uwo mudamu? Umukongomani w'umunyagasayikazi. Arambwira ngo dushobora kuganira, nta kibazo, tuje ku ruhande. Arambwira ngo nijoro narimo senga, Imana irambwira ngo ugende ku kibuga cy'indege ubaze umuntu witwa Nkingi Alpha, umubwire ngo ibintu urimo ubivemo, ndashaka kukizwa, hanyuma ndaguha undi murongo. Ahita ambwira ibintu ngo dore uko uzamera, dore ambwira umurongo w'ubuzima, ambwira ibintu byinshi. Ariko icyo gihe twari turimo ibyo ntiwabyumvaga. Ndamubwira ntoke urakoze, genda, arataha. Ngo hashire nk'iminsi nk'itatu arongera kandi aragaruka. Ngo agaruke, ndamuheza intebe aricara ngo atangire kuvuga ibyo yatangiye kuvuga, kuko kwari ukumbwira ijambo ry'Imana ngo nkizwe. Asoma ijambo ndamuburaburiza, mpita nzana byeri ndazizana nshiraho, ukomeza uvuge nanjye ndakomeza mu byeri. Yaravuze akanya gatoya, hanyuma ararira gusa, arahaguruka aragenda.
ngo hashire nk'icyumweru arongera aragaruka ubwa gatatu. Noneho ubwo yagarutse yansanze muri tarmac mu kibuga cy'indege, nari mvuye kureba indege yari igiye kugenda iragenda, yaragiye ngihagaze mu kibuga muri tarmac iri imbere, ahita aza aransanga, aratangira kandi aravuga. Sinamenye ukuntu byagenze, ndamubwira nti iyi tariki y'uyu munsi ndakishijwe. Navuze gutyo ahita nta kindi yongeyeho, yahise ahindukira ariruka aragenda, sinamenye naho agiye. Nyuma y'iminota nka 20 aragaruka azanye Bibiliya nshasha. Bibiliya yanditsemo adresse y'urusengero, ngo ngiyi Bibiliya nari ngiye kukugurira Bibiliya, ngiyi na adresse aho uzazuja gusengera muri uru rusengero kuwa 4 no ku cyumweru. Nibyo mpita nkizwa, nkaje mu rusengero kuwa 4, akazi karangira nkaje gusenga no ku cyumweru. Noneho ntangira no kubwira abandi inshuti zanjye aho abo dutubonanye, nkumva namubwira ijambo ry'Imana nkamuganiriza. Nuko ngo buce numva ngomba kuja kwiga, nandika urwandiko ndarujana ndushira uwo mupastori. Hari kuwa 5 ku cyumweru dusohotse, ndarumushira ndamubwira ndashaka kuja kwiga. Ariko ayo mahirwe yo kuja kwiga, kandi iyo kuja kwiga theology sinzi rimba nyabona, arambwira ati ntugire ikibazo, pfukama. Ndapfukamye, aransengeye, arambwira ngo urwandiko urujane kubishinzwe, bizakunda vuba. Nararujanye bukeye kuwa mbere, uwo nabihaye ubishinzwe ahita abwira umusekreteri wiwe ati mwandikire urwandiko agende Kinshasa aje kwiga. Ubwo nasibye 2 fata indege nje Kinshasa. Ubwo ni 9-7, ariko 7 hari hafi uwo mwaka warugiye nko kurangira. Ubwo ni ukuvuga ngo akazi wakoraga kakwemerera kujya kwiga ibya Bibiliya? Nasabye mise en disponibilité pour raison d'études, ngo mbisabe barabinyemerera. Nuko ndagenda nje kwiga Bibiliya. Nageze Kinshasa mbasanga hari umuhungu w'inshuti yanjye witwa Ruvugwa Fidèle. Ndamuinteresa, ndamubwira ni ngwino usange tuje kwiga, dufite umwanya kandi turashoboye, tugende twige, tuzakora indi mirimo nayo myiza niturangiza ishuri. Aranyemerera, turagenda turiyandikisha, turatangira ishuri. Ndumva umwaka turawurangiza. Twigiraga hariya Kinshasa nyine mu mujyi muri Gombe, niyo twari turi. Turangije umwaka hari muri vacances. Intambara yabaye mu kwezi kwa 2, mu kwezi kwa 8 tariki ya 1. Icyo gihe muri Kinshasa hari amahoro menshi. Hari amahoro, hari abasirikare benshi b'Abanyarwanda, abasirikare benshi b'Abanyamurenge, mbese ni nk'abo bari bayoboye. Singo kuvuga sinkabo, nibo bari bayoboye. James Kabarebe niwe chef d'état major w'igihugu. Urumva hariho icyo gihe ubutegetsi nyine bw'igihugu ni nk'aho bwari bwerekeye muri este. Ari mbese abantu bose bo muri este bameze neza, abasirikare ari benshi, n'abaturage baje, n'abanyeshuri, n'abandi abasivile benshi bari baraje gushaka akazi. Hari abasivile b'Abanyamurenge bari batuye icyo gihe? Bari bahari, hariho n'abandi bari bahasanzwe mbere, bari bahagize imyaka myinshi. Nibyo. Ubwo mu kwezi kwa 8
98 mu kwezi kwa munani itariki ya mbere nibwo habaye amakuru menshi, ariko mbere abanyarwanda baratashe bose bari Kinshasa ngo batahe. Ubwo mbere y'amakuru hagatambuka itangazo rivuga ngo abanyarwanda batashe bose, aba bandi basigaye mubona basa nabo ni abakongomani, uzabahohotera azahanwa n'amategeko. Iryo tangazo ni ukuvuga ngo icyo gihe barapresizaga ati aba basigaye ni abanyamurenge, baravugaga ko ari abanyamurenge, ni abakongomani. Aba basa n'abanyarwanda ni abakongomani, ni abanyamurenge. Uzabahohotera azahanwa n'amategeko, bakabivuga. Urumva, ariko ntibyatinze, byafashe igihe gito cyane kigufi. Urumva, ku itariki ya mbere hakomeje kuba amanama, abantu bahamagara, natwe bakaduhamagara ati ibintu bimeze nabi, hanze hameze nabi, hari umwuka mubi, ibintu n'abakongomani bariya bene wacu nabo batangira kureba abantu nabi. Byabyishimo ukuntu batwishimiraga na kwa kubaha kugenda kugabanukaho. Hanyuma ngo bibe ku itariki ya kabiri nibwo abasore b'abasirikare b'abanyamurenge bapasuwe. Intambara yatangiye muri este ya RCD. Icyo gihe uwo munsi njyewe na mugenzi wanje twiganaga, uwo Ruvugwa Fidele ni umuhungu w'Abahinda, ubu ari Nairobi. Twibaza icyo turi bukore, ntitwabona umuti, ariko kandi ntihazamwo igitekerezo cyo kuvuga ngo wenda tuje muri ambasade, kuko twari tuyegereye cyane. Ambasade ya Israel yari hafi natwe, titwayijaho. Hariho n'amambasade menshi ari yagombe, twari muri centre ville. Ariko icyaje mu bitekerezo, twavuze ngo tuje kureba umugabo w'umupastori yitwa Daniel Kawata, tureka tuje kumureba. Turagenda tugeriwe, ngo tugeriwe tumubwiye nyine ikibazo. Atubwira ati icyo kibazo kirakomeye, ndabyumva kabisa, ariko nimutuze hano mu rugo. Turamubwira ati none wewe ufite uko wagenda, genda uje kudusabira ubuhungiro muri ambasade ya Amerika. Ariko twari twabimubwiye ku itariki ya mbere, kuko byari byabaye nabi. Tumubwira ku itariki ya mbere, hanyuma ku itariki ya kabiri tujiwe, aratubwira yuko bemeye ko bazadufata ambasade ya Amerika. Tugeze iwe ku itariki ya kabiri, ibintu kera byaturise, intambara yabaye, arabahamagara ati none se ba bantu b'abasore nababwiye mushobora kuza kubafata hano mukabahisha? Batoya, titwemerewe kudeplasa abarefugee. Urumva kera batwisa abarefugee muri Congo, ngo titwemerewe kudeplasa abarefugee, ibo nibaze. Umva nta kuntu twari kugenda. Ubwo kera itangazo ryabaye ngo nta muntu wemerewe kugenda mu modoka ya fime, nta muntu wemerewe kugenda yambaye ingofero, nta muntu wemerewe kwambara marinette fime. Ahantu metero 500 bariyeri, Kinshasa yose bakubita amabariyeri ahantu hose. Nuko twiriwe kwa Daniel Kawata kuri uwo mpastori, turaharaye. Ngo buca aratubwira atoya, njyewe ngira inshuti nyinshi z'abanyamurenge kandi abantu barabizi.
uko biri kose baraza kubashakira, baraza gushaka kugusaka mu wanje. None reka dushake indi nzira. Ahamagaye undi mupasitori wo mu rusengero twasengeragaho ngo aza dutwara iwiwe. Uwo mupasitori araza, azana imodoka, dushizemo imodoka, turagiye, tugeze iwe. Ngo tugere iwe atwinjije, nyina karaga kecuru karatubona, ahita amubwira ati ndakurega, mbonye ufite banguna, ndakurega, ibi ndabivuga simbiceceka. Ati biragoye, si ntimukigumya ahangaha, ariko muguma ahangaha, wenda amasaha nagenda ya nijoro ndabashakira ahandi, ndabajana ku wundi mupasitori niwe wari recteur wacu. Hanyuma ngo habe nijoro adukubise mu modoka atujanye kwa recteur. Umugabo n'umupasiteri ubu ni archevêque Bob Kalonji, atujanye iwe, ni nawe wari recteur w'iryo shuri twigagaho. Atujanye iwe, uwo mugabo uwo mupasitori aratwakiriye, atucishije ahantu abana be ntibatubona, nta muntu watubonye twinjira mu nzu. Yari afite inzu nini cyane, ifite kave irimo imodoka yiwe n'iy'umudamu, hejuru hakaba ahantu biro nini irimo amakompiyuta, hejuru hakabaho salon n'ibyumba, inzu nini cyane y'igisirimu. Muri babiri nyine? Muri babiri gusa? Turi babiri. Ngo atugezemo, wa mu pastori aducishije, atujanye mu cyumba cye. Mu cyumba cye harimo na toilet. Muri iyo toilet harimo n'ingazi. Turazamura, atubwiye ngo muzamuke kuri ingazi mwinjire muri plafond iriya. Turazamutse, adushize muri plafond, tubiyo muri plafond. Na ubwo niwe n'umugore bari babizi ko turi muri iyo nzu. Hanyuma turayumo, twiriwumo muri plafond iyo, tugumyaho ngo washire nk'iminsi nk'itatu. Noneho tukagaruka ku manywa, tukirirwa mu cyumba ciwe, twicaye ku buriri bwiwe. Iwe n'umugore bajaga mu kazi. Iyo bagiye ku kazi bakarya, bagaruka bageze mu rugo, umugore agateka, akazana ibiryo mu cyumba nk'ushiriye umugabo we. Noneho tukarya, twarangiza kurya tukazamuka muri plafond. Hashize nk'icyumweru babibwira noneho umukobwa wabo mukuru, baramubwira bati dufite abantu nuko bimeze n'abangaba. Nuko ariko akatubwira, bava mu kazi akatubwira ati ibintu hanze bimeze nabi, abantu bari gupfa cyane, abantu biwanyu babishe, bari kubica buri munsi. Nuko hanyuma twagize nk'iminsi nk'ingahe, ngo habe nijoro araduhamagara, aratubwira ati iyi avenue yacu bayizengurutse. Abasirikare bagize bazenguruka bagakora ceinture avenue, abandi bakinjira muri buri nzu. Kuko bari bazi ko bashobora kuba hari abahishwe n'abakongomani bandi. Yatangazo bavugaga ngo aba basigaye n'abanyamurenge n'abakongomani tiyagira uzabahohotera, byahindutse. Buri munsi bakavuga ngo umuntu tuzasanga yarahishe umunyarwanda, nusa n'umunyarwanda, uwo tuzica abo banyarwanda nawe tumwice. Aba ariryo noneho tangazo ritangira kunyura kuri televiziyo. Ryarindi iryo tangazo ryabaye publié officiellement gutya kuri televiziyo ngo mwice neza cyane kuri telekine, ngo uhishe umunyarwanda nitumufata tuzica umunyarwanda, twice n'uwamuhishe.
none bakagenda muri avenue bakayizenguruka abandi bakinjira muri buri nzu ngo haba mu ijoro rimwe pasiteri aratubyutsa aratubwira ngo avenue yacu ubu ngubu niyo bazengurutse ubu ko barinjira muri buri nzu atariko ntimugire ubwoba ngiye gusenga yasenze isengesho rigufi ariko rimeze nka rimwe rya Eliya yasenze yaravuze ngo mana iyi nzu asenga mu gifaransa yavuze ukuntu avenue bayizengurutse kandi barimo bashaka aba basore niba babona barabica njewe barangirira nabi tigeze avuga ko bamwica quelque soit iryo tangazo yaravuze ngo barabica njewe bashobora kungirira nabi ngo arangiza aravuga ngo ariko hamwe n'ibyo ngo quelque soit la grandeur de cette maison uyihishe tibayibone nuko yavuze ngo Imana ihishe iyo inzu nini cyane kandi y'umuntu ukomeye hanyuma aratubwira ati turasenze nimugende muryame kandi ntimugire ikibazo turazamutse mu idari turaryamye nuko ba bantu bazengurutse abasirikare bazengurutse avenue baracekinza amazu yose sauf inzu twari turimo tibayibona nuko mu gitondo aratubwira ati inzu Imana yayihishe ubu bagiye ku yandi maveni ubu ngubu ni amahoro tubayemo ibyumweru bitatu muri yo aho ku idari ngo buke bacisha itangazo kuri radiyo ngo abantu bumva aho bari badafite umutekano ngo kandi nta kintu bishinja ngo leta hari ahantu yabateganyirije izajya ibarindira ngo none baze leta ibarinde ngo hari ikigo leta yateganyije abantu badafite umutekano ahantu bari kandi nta kintu bishinja noneho uwo mugabo pasitori wari uducumbikiye abwira umu-ofisiye w'umupolisi ariko w'umukristo wiwe aramubwira ati mfite abantu nahishe kandi babayeho nabi none icyo kigo leta yateganyije ushobora kubatwara bakaja muri icyo kigo wa mugabo w'umupolisi araje none ntiyazaga wenyine azana n'abapolisi noneho ngo bazane ubwo bahita baza barinjira mu nzu barinjiye natwe ubwo kera twari twagiye hanze kuko umuka pasitori yari yabitubwiye natwe twari twaje turi muri salo tuhita tubabona binjiye nabo baratubona uwo mama pasiteri atubwira ati ibintu byarangiye baje kubatwara kandi kera n'abari abapolisi bababonye nta kundi ni muragenda babatware twarakoze twizera ko ntidutekereza ko mugiye gupfa ariko reka dusenge arasenze aradusengeye ngo tumare turagiye wa mupolisi batwinjije mu modoka yabo baratujana wa mu ofisiye atujana kuri office kuri biro yiwe turinjiye ni kuri biro ariko abapolisi baraho benshi baratubona bose baraho aratubajije adukoresheje interview yiwe nyine warangiza aratubwira ati ntacyo mbamarira leta yazibeshya kugira ngo abantu bahishuke babice kandi deja abapolisi barababonye nta kintu nakora nta tegeko ngifite nanje nabigiriramwo ingaruka mbi cyane none mureke mbasengere
muri office arasenza ati mana aba bantu ubarinde ni wewe uwo umupolisi umupolisi mu office muri biro yiwe ni wewe wabakiza nta wundi muntu nta muntu ufite imbaraga zo kubakiza usibye wewe arasenze abantu bose ntibaba ari babiba nta kuko yatubwiye ko nta kigo leta yazi yabeshe kugira ngo abantu bahishuke babice nawe arabitubwira ko nta kigo gihari ati mwebwe turasenze ahasigaye nahimana murabeho ahamagara abapolisi ngo ni muze mu batwara baraje badutwaye muri kasho tugeze mu minsi 3 muri kasho nyuma y'iminsi 3 baradusohoye ubwo aho ngaho iyo kasho babajyanyemo nta bandi mwasanzemo bafunze twahasanze umusore umwe w'umunyarwanda abandi n'abandi bakongomani bafungiwe ibindi byaha byabo nyine nyuma y'iminsi 3 badusohoyemo ngo tuje gusamba twaragiye ku magistrat wagomba kudusambisha ngo atubona itarakara ahita abwira abapolisi ngo aba murabazanye ngo baze gusamba ahita ntunga ngo oyo leki ya James ngo njewe ndi murumuna wa James ngo abangaba James Kabarebe ngo oyo leki ya James ngo murabazanye ngo basambike mubakure mu myenda mubahambire mubajane kankokoro niho baza batwikira abandi kankokoro iyo ni prison kankokoro ni camp ya gisirikare iyo niho batwikiraga abantu niho batwikiye abasore benshi b'abanyamurenge mbese yarababwira ngo badukure mu myenda baduhambire baje gutwika ubwo abasirikare barishima cyane bahita badukura mu myenda amashati abariyo baduhambiza barahambira kabisa bagaterura bakubita muri kamyo hejuru noneho baratuzenguruka kurya baratubira ngo turyame twubise inda hanyuma ibo bari ku mirongo gutya batuzengurutse ku mirongo bahagaze gutya ku mirongo twebwe turyame kubera tujanye kankokoro twari tugeze mu nzira kuko Fidele uwo ruvugwa yararyamye nk'ahariya naje ndi nkaha kurya twubamye gutya arareba abona umusirikare wari hejuru yanje yomoye imbugita iyo kumbunda bayonete agiye kuyinjomba nje sinabibonaga iwe kuko yari nko ku ruhande niwe wabibonye yabimbwiye twageze hashize nk'indi minsi nk'ingahe hanyuma abandi baramubuza ngo tikao gusa ngo tugiye nanone kubica reka kume gushira amaraso ko supermakila mu modoka ngo nabyihorere arabyihorera so arayibika turagiye tugeze kankokolo iho kuko twari duhambiriye cyane baze baterura bakakurekura hejuru muri kamyo bakarekura hasi mu mbuga irimo amabuye imeze nuko turakomereka cyane nyine ibintu byari uretse nta wazi byumva kuko twari tugiye gufa wazamva umeze gute muri wewe wazamvuga ibitabo umuntu muri wewe kuri no numvaga wari umuntu wari bahikinya byari byarangiye ahubwo wumvaga iyo babikora vuba nuko twageze kankokolo ntibahita batwica banza kutujana muri biro yo mu maneko ngo ari atubaze noneho abanza tubaze adukoresha interview turinjiye dusanze ari umubembe aratubwira ngo yaratubajije mwakoraga iki twigaga kuri theology ngo mwasenze nabi ngo muba mwarasenze imana ya Sekatende nuko iyo ni yihiye uwo
ni yabo nyine y'ababembe yamwe twibwira ko ari umubembe aratubwira ngo mwasenze nabi nuko turatanze dukoze interview njyewe narangije gukora interview arambwira ngo none ngo hari usezera ntese kubera ikivuze gusezera ke nsinzwe n'urubanza ati ubu nyine ugiye gupfa okay nimba ari byo mpeza urupapuro ampa urupapuro n'ikaramu baramfunguye ariko nazi mvuga nicaye uku nicaye inyuma yanje gutya umusirikare umwe araha umwe yatunze imbunda ha undi katunga ha undi w'inyuma nawe yintunze inyuma ari bahagaze nuko ampaye urupapuro n'ikaramu ndandika testament ndamubwira nti uru rwandiko uzarushire Bob Kalonji niwe pastor wari pastor wawe niwe pastor yari pastor wanje aho ngaho Kinshasa ni nawe wari rector w'ishuri twigagaho ndamubwira nti uzarumushira urupapuro rwandiko ati nta kibazo ruzamugeraho okay turangize abwiye abasirikare ngo mubajane twarasohotse hari kuri etage ngo dusoke gutya hasi twasanga komanda w'iyo brigade ahita tubona arababwira ngo muzanire abo bantu ni nkaho aho ngaho tuba dusa n'abakizeho kuko bari batujanye bagiye kwica uwo mukomanda ahita avuga ngo mubazanire turagira tubwira ngo babafatiye ntabwo badufasha mukiri kumwe n'uwa muhungu nyine tukiri kumwe n'uwo muhungu babafatiye nta badufasha nitwe twizanye mwakoraga iki turiga turabanyeshuri twiga kuri theology ahangaha okay mubashire muri kasho batujanye mu kasho kamwe aho ngaho akarumu gatoya nk'akabantu 20 dusanga harimo abandi twabayemo turi 42 mbese turavyigana n'abandi banyamurenge se oya hari umugabo umwe w'umunyarwanda abandi erega haze hafungwa n'abashi abantu bo muri est abaswahili bose baze bafungwa nuko dusanga tururirana none uw'imbaraga nyine ukicara ku wundi bicara ku wundi bwaje guca wenda babiri babuze umwuka bagapfa basohora imirambo 2 mu gitondo mukaba nkabicara neza mugategereza kandi ko hagira abandi bapfa bashire hanze mwicare neza tugira muri iyo minsi 3 byari bikomeye yarashize minsi 3 barahamagara hanze ngo umuntu ufungiwe umungu babesheye ko ari umunyarwanda kandi atari we nasohoke turasohotse nje n'uwo Fidel ngo tugere ku muryango bati ntimwumvishe umuntu ufunze babesheye ko ari umunyarwanda kandi atari umunyarwanda niwe bavuze ngo asohoke tuti ni twebwe abisubiyemo ati ntimuri kunyumva uwo babesheye ko ari umunyarwanda kandi atari umunyarwanda niwe bavuze ngo asohoke aje gukora interview tuti twakumvishe ni twebwe okay nimugende baratujanye kwa magistrat haruguru mugenzi wanje Fidel niwe wabanje baramwishije arasamba ngo arangize bahita bavuga ngo uwo magistrat ahita amubwira ngo wewe ngo sanga bari hanze hari abagore b'abanyamurenge n'abana ingo abagore b'abasirikare bari bisha abagabo babo ari abagore n'abana baraho bati wewe sanga bari abagore bazabaha mwese uburyo mutahe njewe narinjiye ngo nicare ku ntebe imbere y'uwo magistrat wa mubemba ahitaza ngo uyu nguyu tiyagira ikintu akubwira n'uyu okay ati none mumuzanye kugira ute mumusore mujane muje kwica
bahita bansohora ngo bagere hanze kw'irembo gutya aho ngaho hariho umugabo w'umuzungu yari asigaye aza agahagarara kw'irembo areba ukuntu barimo batwika abantu, bica abantu. None ngo bamubone, ngo babone uwo muzungu ntibanyica, barambwira ngo ryama ahangaha, ndyama ku mbuga ngo nindebe mu zuba. Ndaryamye bategereje ko uwo muzungu ava kw'irembo nagenda babone kwica. Barategereje, wa muzungu aratinze ngo bigeraho bati va hano, injira. Bashize mu yindi kasho yari aho ngaho. Ya kasho nyibayemo, none ntibo basa n'abibagiwe kuza kunkuramo. nta bandi mwari kumwe nabo? Nari nje nyine w'umunyamurenge. Abandi bari abasirikare b'abahutu bari barwanye n'abasirikare b'abanyamurenge. Bamwe bari bafite inkomeri, bakomeretse umwe, ariko hafungiwemo n'abandi b'abakongomani batari batavuga n'ikinyarwanda. Hanyuma noneho mu gitondo bakandika raporo, bandika bati tumeze neza ariko turimo aduyi umwe. Iyo raporo ikagenda ntibayikurikirana. Bwaca mu gitondo bakandika, kuko bandikaga raporo ya buri gitondo bakandika. Barangiza bati twanditse ariko turimo aduyi, ikagenda. ngo ni wewe Njewe nuko ntibakurikira n'iyo raporo. Sinzi nimba bagize bayijyana bikagenda bite. Nguma aho ngaho nabayemwo amezi 2 ngo buce nibwo badukuyemwo twese uko twari turi ngumo, batujana muri Makala muri centrale. Tuba muri centrale gusa bimwe navuze bya Brigitte. Hari ako nari nasimbutseho tukiri mu ishuri, tukirimo twiga. Rimwe twari muri break, turi muri pause hanze. Umugabo umwe w'umupastori twiganaga ngo ni René Mwinyi yarampamagaye turi muri break, arambwira ngo nijoro narimo senga, Imana irakunyereka, kubona uri mu mwijima udashobora kubona imbere n'inyuma. Wari ahantu habi mu mwijima ukomeye, mbona ubayemo ngo hagire umwanya, mbona imbere yawe harakeye, haraca cyane, kubona umeze neza. Nawe atangira ambwira bimwe neza k'ibya Brigitte yambwiriye i Lubumbashi. Nawe atangira kumbwira ubuzima bwanjye uko yambonye nijoro arimo asenga. Ariko kuko icyo gihe yabimbwiye tukiri mu mahoro cyane, sinumvaga kibaza uwo mwijima uzaturuka uko bizagenda, simbyumva. Nuko ariko noneho wa munsi nakubwiye bandyamishije hanze muri Kankokolo ngo ndebe mu zuba bategereje umuzungu bagende, nibwo nibuka ibyo Imana yabwiye Brigitte yambwira Lubumbashi. Nibuka n'ibya René Mwinyi, Pastor René Mwinyi yambwiye twigana. Noneho mbwira Imana, ariko Mana sinari nzi yuko uzubeshya. Birya wambwira wantumyeho pastori na Brigitte, buryo warabeshyaga. Ubwo nabibwiye Imana ndyamye nimo ndeba mu zuba, bambwiye ngo ngumaho ngaho, bari bunyice mu kanya. Ariko ntibyakunze. Imana yavuze iba yavuze. Sinzi nimba ari
ari nje yazirinda, ndatekereza ko yazirinda iryo jambo yari yavuze. Nagize amezi abiri umwo zanzandiko bandika bavuga ngo Adu yari hano zose ntibaziha agaciro uko zagiye ntizigaruke. Njyewe umwe muri prison, Imana iramfasha nkomeza kuvuga ubutumwa. Twari 40 ya bose muri ayo mezi abiri, hafi ya bose bari bamaze gukizwa. Ndabishimira Imana. Hanyuma twese batujanye muri centrale Makala. Twagezeyo bahita banga kuko bari bashaka kutujana mu mapavi atandukanye. Bose bahita banga ati ntidutandukana na Alpha, mutugumane na Alpha, uyu ni umupastori wacu. Bati sawa. Babanza kunkuramo njyewe banjana muri kasho. Burya muri prison habamo na kasho. Ni guverinoma yindi ibifite nyine ubuyobozi bwose na polisi guverinoma yose yuzuye. Hanyuma njyewe babanza kunjana mu gakasho gatoya ko wicara gutya ukapfunya ukicara. Nicaramwe nuko kaba kangana n'umuntu uwicaye upfunyije, kandi kakaba kare cyane. Nuko ngo nta dirisha, n'akantu gatoya kadafite dirisha kako ngako nyine ngo umumwo nakiriwemo. Ukicara na ruha ngahagarara indi isaha yashira nkicara, indi saha yashira ngahagarara. Nuko nguma muri iyo muvuma wicara gutya. Nabwo ntiwicara ngo ugororoke, no kwicara wikunjije gutya. Hanyuma ngahagarara isaha uko nguko. Burira ngo bwire mu masaha 12 banjana mu yindi sale aho abo bacu bari babashize. Nuko ngumyo nabayemo amezi hafi 8 muri Makala. Hanyuma urumva nta munyamurenge wari muri Kinshasa, nta munyarwanda, nta murundi, nta muntu nari ntegereje wenda ngo yaza no kunsura, cyangwa hari uko umuntu wamutumaho ngo aje kuburanira ngo akurikire dosiye. Nta wari uhari, nta muntu wari umwo utazi uko bizagenda. Ngo umumwo. Hanyuma umunsi umwe mbona umudamu w'umuzungu arinjiye, yinjiye muri iyo nzu twari turimo, araturebye ahita antungura mu bantu benshi, twari benshi. Ngo wewe ngo uraziriki? Ntacyo nzi. Uri hano gute? Baranzanye baza kumufungira hano ko sinzi icyo nzira. Nta ukora iki? Narimba hano nigaga ku ishuri iringiri ahangaha kuri address. Ndamubwiye okay, ngiye gukurikirana dosiye yawe. Aragiye. Nyuma y'ibyumweru 2 aragaruka arambwira ngo nageze ahantu hose n'umuntu wakuzanye wagufunze wakohereje muri Makala nawe ari muno, nawe baramufunze. None nta dosiye hari, ariko ngiye kuzashakisha ukuntu bakereya dosiye tiwasohoka muri centrale nta dosiye. Asubiye nyuma y'iminsi nk'ine, haje barampamagara ngo nje kuburana. Haje umumagistrat w'umusirikare arambaza, nkoresha interview ndende, ambaza iwacu. Ndamubwiye abavyeyi baba muri Bjura. Uzi muri Bjura? Ndahazi. Ngaho hambwire. Ndamubwiye kuva Kalemino muri Bjura na ahantu nzi cyane. Ndahamubwiye, arambuye ati bahazi. Mvuye muri Bjura. Yaravuye muri Bjura kuburanira umusore umwe w'umunyabyinshi Kawana Jikwa. Yari yagize ikibazo muri Bjura, abari ari umusirikare, abari uja kumuburanira.
bamufata neza ngo yahise yumva muri Jura iyo image yaho uko bamufashe neza, ahita ambwira ati muri Jura ndahazi, mvuyeyo kuburanira umuntu witwa gutya, arambwira uko byagenze, ati none tugira ikibazo wewe uzasohoka. Uwo arataha. Ngo buke hashize kandi nk'ukundi kwezi bohereje uwundi ngo aje kukumbura, nawe turabura, ndavuga arambaza amasaha menshi uko wundi we, uko ninjiye muri Kinshasa, amazone nagezemo. Ndamubwiye naringize umwaka ndi mu ishuri, muri uyu mwaka w'ishuri nasibye kabiri, kandi buri gitondo tugira ikayi, iyo winjiraga mu ishuri warasinyaga ukavuga niyo wasibye, aho ngaho hariho justification impamvu wasibye. Ntinasibye kabiri, biranditse muri iyo kayi, uzagenda aha ngaha. Ndangije arambwira ati aho ngaho usengera kuri Logos Rema kwa Bob Kalonji, nanje niwe pasiteri wanje, ndi umukristo wo muri urwo rusengero rwa Logos Rema. Tugira ikibazo usasohoka. Urumva abantu babiri bantumyeho abo ba magistra, umwe abaye umukristo wo mu rusengero nasengeragamo, uwundi yaravuye muri Jura ahavuga neza. Ni ibintu Imana yakoraga nanjye simbyumve. Naho uwo muzungu yaturutse ntazi, ngo nuwo ngo akora muri droit de l'homme, ntazi ukuntu yampikinze mu bantu. Ni ibintu by'Imana irinda gusa rya jambo yari yarabwiye Pasteur René Munyina Brigitte. Ngumyaho, hanyuma umunsi warageze numva ngo Alpha libéré, induru hanze, Alpha libéré. Baransora nuko Imana yankijije muri gereza, yankijije muri ayo muri tu prison, makasho atandukanye, n'amadecision bagiye bafata. Ubwa mbere, ubwa kabiri bavuga ngo mugende muje kumwica, ubwa kabiri muje kumwica, ubwa gatatu muje kwica, ariko nabo ntibamenye ukuntu bihindutse, nanjye ndumva ukuntu bigiye bihinduka. Ni Imana yavuze iba yavuze, irarinda iryo jambo, irihagararaho ku buryo nawe utasobanura, utavuga ngo ntiwambaza ngo wakize. No, ni Imana, n'ikintu ijambo yavuze irarireba gusa, irarikurikirana. Nkunda hari indirimbo y'abaririmbyi bamwe baririmbaga ngo hahiriwe umuntu Uwiteka akunda. Nubwo isi yavaho, iyo Imana yakuremera indi si kurindiramo isi yavuyeho, ibyo ndabyemera kabisa. Imana ishobora kukuremera iyindi isi ikurindiramo iyi ngiyi yavuyeho, kuko hari Imana irema, yarangije kurema, iracyarema, irarema everyday. Rero ndashima Imana yarinze iryo jambo, ndaryemera, nemera icyo Imana yavuze kibari amen. Rero ndashima Imana, shima nawe umpaye umwanya kugira ngo dufatanye gushima Imana kuri ibyo bikomeye yankoreye ngiye ubwanje. Ubwo waje kuhava gute nyine uva Kinshasa? Navuye Kinshasa, ubwo bansohoye muri prison, banjana kuri hotel Mamayemo, abariho tuguma. Twahabaye naho sinibuka, twahabaye niba twaragize ukwezi sinkicibuka. Hanyuma aho ngaho hari muri Croix Rouge, itugahurira, itwondora. Urumva ukuntu twari tumeze ico gihe, urumva muri gereza twaryaga 10:00 ibiyiko bitatu, baguhaga ibiyiko bitatu by'umuceri, 3 by'ibishyimbo, 10:00 mukazategereza 10:00, kandi ibiyiko 3 by'umuceri
bitatu by'ibishimbo mugategereza kandi saa 10 hakaba ubwo noneho na saa 10 igera ukumva hanze baravuze ngo nguru ale mwana no kuvuga ngo ingurube yari y'abana no kuvuga ngo nta kintu gihari mukazategereza kandi ndi saa 10 ko muzabona bya biko bitatu by'umuceri n'ibishimbo twari twarananutse ku buryo utomenya umuntu abasore benshi bapfaga muri dushe yaje koga yanyerera yikubita hasi agapfa benshi bapfuye gutyo ariko badushiza muri iyo hotel niyo banje kudushiramo Croix Rouge irabanzira tugaburira iratwondora hanyuma babona kuduha indege iratujane tugeza i Kigali. Urya mugenzi wawe we hajya bavuze ngo mwatandukaniye he? Mugenzi wanje twatandukanye iwe yokotse bamushize mu badamu muri izo ngo kankokolo njewe banjanye ngo baje kwica iwe asa n'uwaye libere ariko nyuma ibyiwe biza kandi gukomera nawe aja muri Makala sinamenye kwaba muri Makala naje kubimenya muri Makala nyuma y'amezi 5 dutandukanye nawe nagendaga mu mapavillon nja kubwiriza muri ya pavillon bwakiri ya pavillon ifite amapavillon ni bari 10 hariya ni bari 11 pavillon ya ni 11 urumva pavillon irimo abantu benshi barantumiraga nkava muri pavillon imwe nkaja kubwiriza mu yindi bwaca nkaja mu yindi noneho nza kumenya amakuru ko nawe ari mu yindi pavillon ari muri Makala nja kumusura rimwe ndahagera mushira n'ibyo kurya ubwo ngubwo ararya nubwo twaherukanye badutandukanyije ngo twongera kubonana nyuma y'amezi 5 iwazi ko napfuye jewe nzi ko yatashye ariko nubwo twongeye kandi kubonana nje narafunguwe iwe yagumyemo nk'indi myaka hafi nk'indi myaka 4 ariko nawe finally yaje kuvamo ariko yatinzemo navuyeyo nawe agumamo nk'indi myaka hafi nk'ine nyine ariko nawe Imana iza kumufasha avamo barahari atuye Nairobi. Ubwo no kuvuga ngo muri iyo minsi yose ntabwo wamenyaga ngo ni bande bapfuye gusa nta makuru wamenyaga biri kubera hanze n'abari abanyamurenge bose bagiye bapfira icyo gihe nawe wabimenye waravuye Kinshasa? Tugera igihe twageze aho muri Kankokolo twari badushize n'ibintu ni amashambre y'amadepo yaragiye agira amanimero iyo twari turimo ni jewe nyine sinari kumwe na Fidele iyo nari ndimo n'abandi bantu twari turi kumwe ni jewe wari umunyamurenge nyine afasi yacu undi muryango uri opposite wari mwabana gusa basore b'abanyamurenge gusa hanyuma bagumumwo bageze hageze haba saa 6 bakaza bagakingura bantu bose bakajana bakaja kwica bwaca bagakingura bwaba nijoro saa 6 bakaza bagakingura handi bakinguye iyo yabo bose barabajana bajya kubica bose baraza kubica babiciye umwe urumva ntibari bakibasha guhagarara barinjiye gusa bose bagiye baba ni ibyuma gusa umwe baterera mu modoka bajana
ibyo ni hari ibintu biza bisa naho bitabaye iyo wabitekereza kumva ni ibitangaza by'Imana gusa kwisanga muri iriya situation ukongera kandi ukisanga aho uri icyo Imana yavuze ko ndikiza gihera vrema irindi ijambo ryayo irindi ijambo ryayo nta kintu cya speciale nakoze nta kintu ariko gusa kuko yabivuze ni iryo jambo igomba kurinda kandi iraririnda byo turashima Imana yabikoze kandi turanabashimira namwe kubera ko mwabaye reconnaissance yo kumenya ko ari Imana yabikoze kuko urumva safe igihe kitari gitoya ariko iyo ubasha kuzibuka neza ukabivuga nk'aho byabaye mu gitondo burya ni ikintu kiba cyarakwinjiye muri mind mu mutwe no mu mutima utapfa kwibagirwa n'ubu nyine hari benshi batambutse ariko abagihari ni ukubushimira Imana kandi tukabasha kubitahura kuko ko ari Imana yabikoze atari imbaraga zacu ni Imana yabikoze nta muntu wakora ibyo bintu ni Imana yonyine turayishimira murakoze vraiment turabashimiye sinzi niba hari irindi jambo wavuga hanyuma tukaza kurangiza ikiganiro cyacu icyo navuga ni ukwiringira Imana gusa kuko nta n'impamvu yo gutinya urupfu kuko iyo umunsi wawe utaragera n'iyi nzu ndimo yakunduka igashira ariko nkabaho umunsi wageze nawe umuntu agenda aryamye asinziriye ni ukwiringira Imana niba hari ikintu Imana yakubwiye uzi ijambo ufite yavuze iryo ugomba kurihagararaho kuko ari Imana yarivuze tirishobora guhera kandi ntiwapfa utararibona utariwe kuko ni Imana ifite ku irindi iryo jambo yarivuze iraririnda sinzi nimba ari we wirinda irinda rya jambo ryayo niko mbyumva niko nabifashe yarandinze ndayishimira ariko yarinze ijambo kugira ngo rizasohore itazagaragaraho kubeshya narayagagaje ndabibwira ngo sinari nzi kuzubeshya yewe nzi ko byarangiye ariko siko byagenze ndabishimira Imana rero twiringira Imana twizera Imana murakoze vraiment Imana iguhe umugisha abari badukurikiye turabashimiye umwanya muduhaye kugira ngo tubashe gutangaza amakuru meza ya mwene data y'ibyo yaciyemo si meza kuzamubayeho ariko ni meza kubera ko yabivuyemo wewe ni Imana yagukoreye tekereza abantu baba batambuka uyu munsi wa none bakiri batoya b'abasore b'abasaza kandi muri iyi minsi muri uyu mwaka abantu benshi ko barapfa biteye ubwoba ariko wowe uracyahari shima Imana biravuga nta kindi cyatumye Imana iturema no kwihimbaza no kwishira hejuru no kuvuga icubahiro cyayo no gukomera kwayo ese ko wasanga priorite zacu ari ugushira ibyifuzo byacu imbere Mana uzanjane hanze Mana uzampa akazi Mana uzampa imodoka Mana uzampe ariko tukirengagiza gushima n'ibyo Imana yadukoreye nawe yatugejeje uyu munsi utahura imbaraga z'Imana utahure gukomera kwayo utahure ibyo yakoze iyo utabashije gutekereza ntushobora kubona ntushobora gutahura ko hari Imana yakoze ku buzima bwawe kugeza igihe uzicara ugatekereza ukagenda wibuka ikintu etape par etape numara kubisobanukirwa neza Imana izakomeza kubikomeye Imana ibaho umugisha kandi Imana ibarinde aho muca hose ibyo mukora byose Imana ibigaragarize ariko cyane cyane none twunguke kumenya Imana kugira ngo tubashe kugera kuri byinshi itugambirira yaravuze ngo tubanze dushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo naho ibindi byose
tuzabyongererwa nyuma. Ni ukuvuga ngo hari icya base tugomba guheraho, ni ugushaka ubwami bwayo. Mu by'ukuri turashima Imana ko Imana yarinze mwene data King Alpha n'abandi benshi nagiye mbona ubuhamya bw'abo ntazi ku ma YouTube channel, babashije gutahura imbaraga z'Imana no kubarekonesa kuko hari icyo Imana yakoze mu buzima bwayo. Mu by'ukuri turayishimiye Imana yabikoze, turayishimiye kandi Imana ihabwa icyubahiro. Murakoze, Imana ibahe umugisha, turabakunda.